nyuma y'uko Pi Network imaze kwihuza na Chain, ikigo cy'itangazamakuru yizewe, ibintu bikomeje guhinduka ku buryo bugaragara. Guys, Chainlink igiye guhindura amateka mu mushinga wa Pi Network. Icyo usabwa nta kindi, kurikira maze nawe wumve ibyagiye bihindagurika muri uyu mushinga wa Pi Network. Nk'uko bisanzwe rero, yewe ugiye kubagezaho aya makuru ni Flex, naho channel yo ni P-Mining TV. Bahaye ikaze we mushyashya kuri uyu muyoboro, ukanda subscribe ukari no kunzogera kugira ngo igihe cyose notification y'ikiganiro tunyujije kuri P-Mining TV nawe ikikugeraho. Nawe rero wamaze ukanda subscribe, kanda like, wandike muri comment, usharinge kugira ngo twese tubane mu kiganiro cya buri munsi. Mbahaye ikaze. Amakuru mashyashya rero mu mushinga wacu wa Pi Network ameze ati: kurikira witonze. Batangiye batubwira ngo inyigo nshya yerekana agaciro ka Pi Coin gashobora kugera ku $2.5 nyuma y'uko Pi Network yihuje na Chainlink. Ese ubwo tukiri aho ngaho, buri muntu wese ntiyatangira gukoma amashyi, yatangira guha amahirwe Chainlink, ikigo kitangiye guhindura amateka muri Pi Network, nyuma y'uko Pi Network yihuje na Chainlink. Inyigo yamaze kwemeza y'uko Pi Coin ishobora guhita igera ku $2.5. Bakomeje batubwira ngo urubuga rwiza cyane rutanga amakuru y'ukuri ku mishinga ya blockchain. Urwo rubuga bavuze ni Chainlink. Chainlink ni urubuga rwiza cyane rutanga amakuru yizewe ya blockchain. Hari abantu baje bavuge ngo ngo ni ibyo kugira ngo wenda Pi ikomeze yamamare. Kada, Chainlink n'ubusanzwe itanga amakuru ya cryptocurrency. Aya rero ni amakuru bamaze gushyira hanze, aho bavuze yuko nyuma y'inyigo bakoze, Pi Network igiye guhita ijya ku $2.5. Bakomeje batubwira ngo iyi gahunda izafasha Pi Coin kwinjira mu bikorwa bifatika nka smart contract na nta mikino ya blockchain igigira, binyuze ku makuru yizewe. Yes, Pi Network izahita yinjira muri smart contract ndetse n'izindi sosiyete zikomeye cyane. Bakomeje banatubwira yuko ibi bizatuma Binance ndetse na Coinbase bizinjira muri uyu mushinga wa Pi Network. Guys, amakuru meza cyane rero, amakuru Chainlink igiye kuzamura Pi Network kandi kubwishi. Yes, bakomeje batubwira ngo kuva ubwo iyi nkuru yasohotse, igiciro cya Pi kuvaho iyi nkuru isohokeye, ariko mu nyandiko bavuze ngo kuva ubwo iyi nkuru isohotse, igiciro cya Pi cyazamutseho hagati ya 30% ndetse na 35%. Oh my god, urumva yuko ni ibintu byihuta cyane, ni ibintu birimo kwihuta cyane. Ni amakuru meza cyane agiye guhindura Pi Network. Igiciro rero bavuze ko cyahise kigera kuri $0.74, gifite agaciro ka $5.9 ku isoko. Yes, niba ku isoko tugenda tugasanga $5.9 iri ku isoko, ibi biragaragaza yuko Pi Network iri buzamuke kandi ku bwinshi. Hanyuma hano baduhaye ibipimo by'igiciro mu bihe bitandukanye. batubwiye yuko nyuma y'iminsi 5
Pi Network iraba igeze kuri 0.98. Hanyuma nyuma y'ukwezi Pi Network iraba yazamutse igeze ku madolari 2.949. Hanyuma nyuma y'amezi 3 Pi Network izamuke igere kuri ku madolari 2.62. Nyuma y'umwaka Pi Network izakorokaho gatoya ihagarare ku madolari 2.2. 0.2. Yes. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2030 Pi Network izaba ikiri ku madolari 2.51. 2040 Pi Network izaba yarazamutse igeze ku madolari 3.52. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi 2050 Pi Network izamuke igere ku madolari 17.22. Iri ni igereranya rero baduhaye y'ukuntu Pi Network izagenda izamuka. Guys, bareba uko byagenda kose Pi Network izagenda izamuka bitewe nuko abayikoresha bagenda bayikoresha. Ibi rero ni ibipimo by'uko barebye aka kanya. Ariko noneho abazakomeza kugenda bayikunda twebwe bapayona tugatuma igiciro kiyongera ku buryo bugaragara. Ariko iyo barebeye aha ngaha kuri isoko, murabizi ko n'isoko ryaguye, iyi niyo prediction bareba, nicyo iyo mpuzandengo babona. Murabizi yuko iyo bagiye gukora impuzandengo bakora impuzandengo y'ibintu babona ako kanya. Ariko ngubu turamutse dushyizemo imbaraga Pi Network ikazamuka, ikabona abaterankunga, ikabona amasoko akomeye, Pi Network yazamuka buryo none wasanga muri uyu mwaka wenda bavuze izaba iri ku madolari 2, uzasanga ahubwo igeze ku madolari wenda 1000. Rero biragaragaza uko ikigeranyo kimeze uyu munsi, ariko bitewe n'amasoko barimo bagenderaho. Yes, bakomeje batubwira ngo rero abashoramari benshi bari gukurikiranira hafi uko Pi Network izagenda ikomeza kwaguka no kwinjira mu buzima bwa buri munsi uyu mushinga wa Pi Network. Urumva rero niba abashoramari benshi bakomeje kugenda bareba uko Pi Network ihagaze, urumva ko bamwe nta nubwo barinjiramo, ahubwo barimo baragenda bayicunga bareba imikorere. Ariko noneho uko izagenda izamuka, uko izagenda irushaho gukora neza, uzasanga ibigo by'imari byinshi cyane bikomeje kugenda byinjiramo. Yes, rero ni amakuru ya Chainlink imaze gushyira hanze nyuma yaho yihurije na Pi Network. Tuzakomeza rero tugenda tureba amakuru Chainlink izagenda iduhereza kuri Pi Network, maze natwe tuyabahere ku gihe. Guys, ndabashimiye mwebwe dukomeza kubana umunsi ku munsi, bifuriza umunsi n'ihirwe. Bye bye, tubane mu yandi makuru.